Egyptagi yamna sathiba development ama lakli madi Egypt ki forcing hojik movement da lakre amasung makhoi ki forcing ase heavy training to bo hokre aduga ngasi degi chahi ama mamangda paragliding adugumba device am use toraga Israel ki territory da paiselaga Hamas na attack to kiboto madugi paragliding adugi duni hojik ki Egypt ki makhoi ki forcing asine yamna sathina exercise tawri se amasu paragliding se wasing yami masina ground da su chen pangamba adugumba wheel ahum pan basu yauri adugi matungda maningda wheel amasu ungba aduga mathakta parachute na pairakba hariba pot ase same Hamas na use to kiba aduni hojik misiri ki makhoi forcing asina masi use tawraduna masi exercise tawraduna yamna kana training tawraklise aduga masi chumna kinate mission su khangbangam lakle Israel kin tension ase yamna phati hai yamna phati maramdi hojika Russia mati Ukraine ki marak ta deal se peace ki rom da purakpagi damakta Donald Trump amati ma ki team yamna kanna kok thada kare means Russia amati Ukraine ki war se thopchin ke patara ka ti America ki kok Israel le tha thara bai masi ki ngai ni aduga America ki follow the su Europe ki country ka lakini adu hojik Ukraine lang thoklamba asina maram waraga karikumba Europe inter Europe na USA lang thokraga wa mani adu bekte lang thokloi aduna kanglup aman hai experts na hai hojik side amata war ase US na pramba war ase masi tok laga concentration kok ase Israel lom da thajin baki oini hai bsi masi ki ngai ni so Trump na lauduna leiri pin handa ki mati gaza ki missing ase hojik Egypt da Jordan da top mapam din thok to yati masi ki plan ki makadam koi tabak surak panina hojik Egypt su hanna makoi president pau da America da kauraga makoi no phom ase thamkhrabanina hekta di apolite gaza ki missing nation amugum bani gaza ju state amugum bani was the political background like mi poni masi missing ase hekta Egypt ta nakoi pusan crow haina haira ka hekta pusan ki batare ka di Egypt ki image kari oi kani aduna thenglarak pa yai aduki maramatuna hojik makoi ki marakta practice ase makoi masen sajen ase tawbni haina sutari amromta Gaza da ceasefire delay ceasefire di hujik lairi adu week ceasefire ni aduga Israel na amuk pochi thajin han pa amuk pot thajin han da wasi ko tawi amrom da Hamas su khagi ma di Israel haibase makoi da complete thajer pi apana te makoi gi hostage sing ase punna loina puthok kun chakhra ga amaka nakoi asi tawi haiduna Hamas na aikoi gi mathak ta Gaza gi mathak lan da rak pa tamangam pona ti baram masina baram ka hujik reporting mention tawri ti Hamas gi missing ase hujik phajana makoi anouba fighters sing youngsters sing recruit tawri aduga makhoi su manung da preparation lauri aduga Israel ne kasu tawrak loi haiduna makhoi na tumin na lai roga taraga ti makhoi gi makhong na masang thang yan ja pa singjang yan jana masa su sai to boi gani masi aseng kwani ma ti Israel da kari tha ja ba thamlu ni kara matam no makhoi do onsil laga tawrak ni khangti aduna Hamas su ji kanna preparation lawi haina tai masi ga loina na Yamani singsu yam kana preparation ne hujik makoi red sida attack pudi taude adupu makoi gi missing recruit tawraduna makoi su tapna preparation Israel de attack to bogini masi pun makse ori se yaman su preparation yamrom de Hezbollah ki site ge hojik ka su haiji maldi Israel de attack to ni hairi se adupu hojik ka Lebanon te Israel forcing ase loina thorak tri angama thorak kre adupu mapam anihum de makoi ngak tur hojik su laini haiduna lairi Hezbollah ki site ki retaliation ama malak bogi paudi tate amrom da Al Jazeera di rakwa press report amna asum na haibal di ceasefire oina Israel na khara ceasefire violation to bugi pauni Gaza ta Palestine public home si bugi wani aduga ngasi di Hamas na pa mo tamkre Israel da malti na koi ki hostage singa se loina thadok sage aduga na koi permanent ceasefire to min na si haipa offer si ma hojik Hamas ki wafam ni Hamas na tamkre Israel ki site ki masi reply laktri ngasi Israel na Palestine ahum Gaza manung ta hatni amrom ta offer si lakre Israel na masi ki pokom pidri Russia Ukraine related ngasai su real voice ta video mate am hap kre adupu ngasi Trump na wafam mahai kre asida Zelensky si am ngai tre hujik US amati Russia ki barakta peace talk chatari Saudi Arab ta masik batak ta Trump ti mal da lakte adupu US te ma haraki malti Russia amati Ukraine ki warase Ukraine na hobuni haituna masida Zelensky amogen chakre Trump na Zelensky Ukraine makoy se complete makoy se outcast chalo nakoi thokpa haiba matawre makoi concentration hoji Gaza rom dani Middle East ki war se tokhan si peace oina proxy permanent solution proxy haiba phom site hoji phawda Trump ki site ke hayai basi tadri amasung mediana masi report toraktri yes Gaza da ceasefire proxy but Trump khut yawi haibati hainai
มาสิกลอยนะอิสราเอลกีอัตากเลบานอนดูสิเลปเตซีสแฟร์โอยนะโอยนะกาซิสโดนอัตากตัวเขียมาส่งมาตัวมันเลบานีเซมีมาสิให้พวกเป่านี้เขาจิกเกอามนะสัตย์นั้นลูริเซอามุกันเซนินเวสต์แบงก์อาสมตอนนี้ operation ยามกันเลี้ยงอาศิตุมันสุริให้ดีอาส่ง operation สยามกันสิลักพนันบารมออยแล้วก็มาสิตะกี้มีสิ่งอาศิ displacement อะดูกว่าเช่นบ้าดูกาตบตัวผมจัดคิดว่ามาเสียมเป่าตารีamram da gazagi missing ase bakhoi di production leitri lau singu pe leitri amadi business amati mayam ka pau phauna dara masi su leijatri matu ki mathakta leibagi yon bagi matu ki system tu leiti makhoi abo apan dei puchala ko chapri da hojik amukka makhoi ki tamakta needs poche ma humanitarian approach ki mathau tai medical aids medical ki poche sing set na inda pachana thakna basi pura mang asma thau tai haiduna amukka masi ki related oipa mi sing thabak su ri sing asina paw phongdurak le amuk khena thau tai puchalek sina ko na ti haiduna gaza ki public sing ki punsi se tasegna yamna awabani gruesome ni tasegna awabani arab sing ase ware yamna ware handa ki pokta Amor of the business tycoon world the richest number 1 richest of Elon Musk na ki Trump to pukhalak li bathawak thoram amati maki action ma'am man pukhalak li plan program puna magase ai yam pam jai haidra maki Trump ki office to ovel da pamaka interview am ta hai ki Trump ase ta segna mak yam pam jo bini am su man pai khalik thawak sing ase wasi batik chai America sem ga tori aduga world ki mapom ka han da ki thadokan thapa free da toning torak pa war ka ohen pa puna magase da shanti ki pawjel pi bani haina Elon Musk na ngasi ofo mention tawkre masigaloy na US na condemn toraki China ta akoy gidabi helicopter kaya tang South China Sea ta masi thangna pa asom the Philippine dairi asom na Taiwan dairi asom da paichildure amasung masi kai kino hangte paichinduna kai kino yeng bukhot pa tore masi dangerous movement amani step amani haituna US side ki condemn torkre China na lumba se Taiwan ta masi US always yengdur lairi amasung kamatam karam matam da kari oikene masi ju khang punate China se hojik Philippine ki side Philippine ka su yanate Philippine sum koin lumbagum aduga mafam khara lumbagum island khara lumbagum itaw tawri tuga Taiwan asiti makoin lumdun laira pani asibu condemn torki pani US ngasi amarom ta Japan da ex prime minister amakhakpu hat kani haidra pai bom lang sin kin pam khak na harip no pa 10 years ki jail da takre adu ma ki plan success o heute mafam phom puting santi oi brate aduna around 63 countries ni haidi prithibi asida direct involvement se conflict involved boy se aduga conflict si yami haidi inter mafom khuding da leire se santi lei ponte mafom khuding da masi singa sini update kara